Después man activate el Gobierno Nacional con el 911 Emergency Hotline, el 8888 para el Malacañang Hotline. Después queda número 1 el Pulis del Rehiyon na kampanya kontra el krimen y droga. Sila también niya publikaya con el di ilan nuevo mga hotlines para directamente pwede abisa con el mga jefe del kada estasyon del pulis na entero syudad con el mga alto valor de informasyon que el quiere abisa. Asigun con el portavoz del Zamboanga City Police Office, Chief Inspector Ellen Galvez, este mga hotlines taagwanta el mga desk officers del kada estasyon, tiene numero del Globe Smart para na maabiso del emerhensya y otros pa mga report de komunidad. Personalmente, el oficial encargado del mando pulisya lokal, Superintendent Luisito Magnaya habla kay grande ayuda para puede esconde el identifikasyon del quien mga quiere abisa las cosas na otoridad. Meron tayong mga official globe numbers at saka smart numbers for the station commanders at saka company commanders ng ating public safety. And for the staff officers and command group dito sa Zamboanga City Police Office, meron naman mga globe numbers. And all these numbers will be displayed sa mga kababayan natin na iwasan lang po natin yung mga prank ko sa mga prank reports dito po sa mga numbers na ito. Yung mga magpa-prank call, sir, traceable naman po siguro. Tingnan po natin. Sila el pone con este na mga tarpaulins na mga vital installations para pwede saka el mga vivientes. Grande ayuda sigun al sirbi este mga numero, siendo mismo mga bantay dagat members itambien mga ordinaryo pescador o mga sembrador. El pwede man text o yaman otoridad maskin lejos sila na mismo istasyon del pulis. Tapi di lang el PNP, era el mga residentes evita ase loko con el de aton otoridad usando este mga numero. Albert Luna, Dateline Zamboanga.